Wisdom Center kabadon ha Umdihar Boy District kabadai ka wei nakajaka ajing sumar yaki Samla kibala ngop ha kajing kerni udrok hadian shita yo lenter kajing pelut por ha ki program baper ban pen i yaki sap ki pong matkum jo ha kajing lekai sports mentaka sngi hendri tarik naitung kane ka center kala Pynkut no yaka sports week lani yaka bala tip kum ka wisdom week hajar arpusau jong ki Samla kibadon ha kane ka wisdom center. Hakani ka sngi Pynkut yakani ka wisdom week lawan man Sakhi lang bat I mensiam da UMLA ka maulai constituency ba Brightstar wel marbanyang haka jinga don rengkat lang Pastor David Jamir director Wisdom Center Umdihar ki bahayeng ki Samla ki basha sumar hakani ka center la Sakhi ru lengba hakate ka wisdom week ki Samla ki badon hakate ka center ta ka jing kemen ki la shimbenta haki program ba per bala penlong hakini ki shita yo lenter mau kata di sini sih mau tentang kibreu bala ngop agak cingdi kibreu ken tu bala bien tu bala lem tu dapat kibreu bien nih kani kita cakap mau piwan melihat tu if you have lost your sanity this is where you regain it penyok pat ia katakan jing start ia katakan jing sempang mau kani kita cakap bagit skem mau kumba ngai i marsulung nanti mau tu payah tu gagir kadang kali kuntian doang transforming lives. Macam orang natai ngasum barung haketem jauh BPP. Boleh. Namar boleh. Namar ka mutu. Ka mutu jong ka voice of the people party kami here. Nangai sekian ka mutu. Jong ka wisdom center. Kan aku ketin mutu macam pertama lagi beri kami ketin pareng. Kawan nak ketin French dalam bakla. Mau ketin French. Kamut keba kebanyak ketika driving force jadi banyak scam dari ke center ke penerung happy way mau yang dari kentian transforming balai orang ngasong baru buat ketem jong BPP nama ke moto jong voice of the people party kalau to revive to restore and to transform Meghalaya tang bang ini ngak ban penkelai ya ke jelam Meghalaya lem tang ilak ban penkelai so wui ya ke jingi muda jingi banyak scam kani ke center kali ya kata kali nu ke revive ke restore back but hadin nata ke sapa bani kumong ni ba aran mene ke jingi pun kade mande hang ni hapo biang everything is fine and ke real challenge na kata jong pi badan hakani ke center kalong ba the moment mi nang ne shate de hangta kabahap pihak ni kendu isibun kijing tenju sibun kijing ia rengai scam ba kani ke center kalau kan amepi hakta karukom ba mdei tang nang ni hendai findei sha to brio ubla pen kelado the moment pimi nak ni kencaka syaba ba sai ni piao na ba melong trai ba pa ya jong na đã tình cơn khu trong nơi áp lệ mê lòng shisha bass bun bad bye try mê lòng Jehovah Jireh who play ba pen thao trên tất cả trong nga try mê lòng Jehovah Jireh mê lòng nóng bên kia trong ngà